Hey wemsisi angaze ngilale yazi ukuthi manje phethwe ikhanda stress ke manje sokucabanga ukuthi ngempela lenkingi ngibhekele na ngizophuma kanjani ngoba fanele ngithole isolution yokuphuma la uyalibona ixesha umnyova ngifonele ngalo beku11 cabanga ukuthi bekudala ulele wena uyazi umnyuvu ngiqale ngithi uyadlala mina ngithi ngo-level khutisa imehleli umnyuvu uzothini uthi umcimbi yokhansela kasezi kanjani hayi umnyuvu ngicabanga umkhipha ngisho kwipost engeke uyabona ukuthi umnyuvu mayiseza ngaloshuni wokushela ayena uyashela umnyuvu uyakwazi ukushela umnyuvu uyabona-ke ungathi ungathola abantu abanjengomnyuvu bekufundisa ukushela uyakwazi unolimi umnyuvu unolimi bese ngithule ngamlaleli kwasho ukuthi khona ayi angimdandi mina umnyuvu uyabona msiza ukuthi lento ikalowe umnyuvu phela kade wangazi futhi uthi unekhishi umnyuvu uza nekhishi uza ne-GTI wena uphethe amakabishi uphethe imoba uphethe amadumbe uza nensimo khona masuthi uyacalculator hayi umnyovu ngathi ayi kucishe bengcono kodwa noma ngamthandi uthi usekhulumisha nanoma mbomvu amtshela ukuthi ungithanda kangakanani uma mbomvu uthi uzomkhulumela nami noma mbomvu nawe uyangihlanyela lezo mina ngimfuna umnyovu masefakele zabuko zakhe umathi udokotela wamakati nje unesifo samehlweni nalo mfana hayi ngeke ayi thanda kuba nzima kule birthday mhlisi ngapha le manje umnyovu uyambona nawe ukuthi uyifisa sehlele eduze kwami esengifunza ikheki cha uyakwazi ukushela ngoba ngimdandi mina umnyovu ukudlulile kumnyovu ngokushela uyabona-ke sekufanele ngitshele uJobe lento ngoba ngikwazi ukubonisana nawe isisheli kufanele ngibonisane nomuntu ongasona isisheli kufanele ngibonise uJobe ngibone ukuthi ngizoyithini indaba kamnyovu ngoba ngilala uyafona futhi umnyovu akayenzi i-VN akathi hayiphi uyafona fone ngo-11 nango-7 ekuseni ngivuse umnyovu at morning kusho umnyovu hey bumnandi umkhehlo wakho umethe bukini umkhehlo lakamamncane wami lamanye noma lapha esihlumu ayibunge emnandi wemsisi ngiyakutshela ngisenami ngafisa ukuthi ambule nguqome khona uzongikhehla kwasho ukuthi uJobe ngithela into ngitshela uJobe ukuthi mina asengicabanga ukuqoma umsisi manje khona nami ngizothola ukukhehla hayi bese ngifuna ucuma ukuthi isidoba ngikele mina uvuma umkhehla ungangikhehla umsisi madwa ngiyaqoma awukhuluma iqiniso ke manje sho ukuthi ungangikhehla madwa sengiyakuvuma manje ngoba hayi lo mcimbi ubumnandi loya hey kodwa manje ngitshela uJobe uthi sengicabanga ukuqoma ngenxa ukuthi ngifuna ungikehle hayi uJobe uthi ngidlala ngesikhathi sami ayikho nje into engaqomela yona uthi nje ayikho uthi ngalokuthi nje ngamane ngingakhehli hayi yabona-ke msiza ngazi manje ngenze njani yabona isinqumo ngizosithatha kufanele sisuke kimi ngaphakathi ngingakeli nje ngijujubi yabona isinqumo sikanje asifuni ubonisane nomuntu kumele usithathe nje ngizongikehla ayi awunginike u3 days into kuyicabanga-ke le nto phela ngikuthanda ukehla sengiyibona sengiphina isitoba sengipiya sekufika ijozini amabhatsi eyi ngeke msisi eyi ake ngiyicabangisise le heyi inhliziyo yami siyangiphikisa heyi nakho uzothanda umsisi ngempela ukhatha njani ama-feelings heyi msiza wami yawumi awuthi bengicabanga-ke le awuthi unginike ithuba ungayitsheli muntu le nto awuthule nje isinqumo-ke ngiyithathele mina asafune kuboniswa manje nawe futhi uma senguqomile ungaqala utshela abantu uthi ukuthula sithi ukufihla sibe nemfihlo wemsisi manje usubona ukuthi mina nje ngifanele nje ukutshala iy'moba ney'pinashi namakabishi nobhontshisi ulima kangakade ulimo la mina wena
mina bese ngithi nawo standard bese ngiqala ngithi ngifuna ukucabanga ukuthi ngabe isicelo sakho ngiyasivuma noma cha. Hayi ngeke ngathi sengizomtshela uJob sefune mina ngolima mama lezi imoba lezi nalabo bhontshisi namakabishi kuthiwa mina ngiyolima. Mina mangibona mina ngaphatha nje amageja mina kuthiwa ngiyalima. Uye wona msisi mina angilimi imoba mina. Wena fanele uthole umfazi amakwerekwere izinto ezisebenza zingaphumuli 24 hours. Thatha ikwerekwere awathi mangahamba ngomhla ka30 ufihla lilodwa elizokwazi ukuthi usebenze uligani lilime lamadumbe la yonke lento le. Umuntu amakwerekwere le into engagatali mina ngiyakathala uthi ngathiwa mina ngihambe ngolima wagcina ninje umuntu okushela isidala kangako ukuthi ekhaya uzolima umama uyedwa uzophekela umama umsangano ukushela engeke umsiza ukho estylini ushela isidala umncane kangaka. Hawu ngahewa umoba mangibuka mina ngihewa amadumbe lewatshalwe la kuthiwa ngizowalima. Usasuka nje umfazi nje okuthusa alima usatshala efana amaguza amageja hey sisebenze lokho lento le ngeke uJob ngisamsoli nje uJob uthi uyibonile lensimo Job ayikho lekhe ngivimba kangaka.